A jo v tom albume sú niektoré fotodokumentované vo porovkách tých let, keď sme na domovine skutkoval. Jo, tu v obrázku šrune vidíme jedné zetkanie se zaposlancami Związkowego Sejma v Berlíne a menšinovej rade. Pola dalších obrázkov, keď my jo vidíme, sú zetkania z zamovité štelaka MDR v Sakskej, keď my ešte jen jubilej, že sa domovina oficiálne pola neďakovala za jej skutkovanie. My sme, bohužel, nesme od čoho spočatka sem v rozvojovej rade MDR zastúpení. Po 30 letach sme to neskončne docpeli, ale tedy som ja v druhej legislatíve ze pomocou Sakského parlamenta so nuc volil na svobodné místo jene a som mu sobu zeskutkovnil, že sa po 10 letach požišol vúľadko tež v Sakskej zavoživo, v Bramborskej sme to mieli ten magazín Vúžica z leta 1990. Tež tu na dalších obrazách, kde vidíme ten rozvojovú radu. Pola hostí předsedstva němských Sinti a Roma v Heidelbergu. My jsme měli tam menšinovou radu, pola nich to říká, ta menšinová rada Němska pučuje okolo těch sedvou národných menšin, to po Sabhusto bylo, a jo jsme se na tamnějším rodě horika v Heidelbergu raz s mým zástupem Marata Končokom při té skladnosti fotografovali. Tu máme jen obraz, že jsme na opěče v Českém sejme v Praze, že jsme kontakt měli s dalšími zaposlancami, s druhým tež kněz Kopecký s námi, Romadži je. Opět v Rakouské, že jsme byli s hostem v związku z jednym FUF aktivitu, abo jo te akcie okolo tej vysoké vody v České a Łužická pomoc, že jsme tamnějším Potrychenem tu pomoc łužických Sábov přepodali. Jo máme jedné zetkanie s českým premiérministrem Jiřím Paroubkom, te zase iniciované od kněza Kopeckého a tute styky sú přeco a zase trybné. My sme so jemu ďakovali za tamnejšiu pomoc, posłania, každoročné posłania ich učerov do našej Łužice, zabychu naše šulore na šulách tež mohli češtinu naučiť. In foto čorno nabivem, des je nastalo pola kněza Kopeckého doma v jeho gmene, v Podsednicach, a jo se ja rune rozmówiam ze českým kulturnym ministrom należność dzisiaj o dalsze garantie za možorniku a knihu na tamniejszym łužickim seminarze so zakotwić, jako wiemy, sobie się też tam wysoka woda, ona so dobe się wązać, a myśmy mieli przegodne tam czerze zase nuc przyjść, tylko że ja so ten dom przepodał na kulturne ministerstwo czeskie. Zetkanie národných menšín s kanclerom v Berlíne, kněz Schröder je nás přijal. A tež tu vidíme, že je znáte mezvoča našich národných menšín, Haralda Končaka, aber tež zamovitých v kněžerstve, předseda domoviny, kancler sam, haj frizuje danojo, Sinti a Roma, že je tu zavledom sú a další zastupěra kněžerstva. Do toho sú so všetci beželi rozmówy o našich należnościach, o którym się nam szło. To jest ten festiwal 2005, to są nowe festiwale, nie tam niektóre. Myśmy mieli FUF kongres, ten drugi w Łužice w maju 2006. Na kromie toho byście rune budyskie nalečo. My sme tam činili tež kulturny program, ale na tym kongresu samym tedy v Sakskej byl kněz Milward s ministerským prezidentom a tež hostom na kongresu za tuto zhromadné dílo národných menšín v Európe jen Fenk Woše a on je tu sumu, když sme si my uprosili, podvojil a to by čím zveselniče a za to sme sa jemu tež ďakovali a na krome
tuto svedžena byše další český hošť, vysoký, prominentný tu pola nás, minister rád český, zdravotnický minister, když je nás tu opýtal a my jsme vězo s ním kontakt pytali. A tu jsme my při jedné rozmluvě se sakským ministrem Milbretom v novembru 2006 v Serbském muzeu, kde jsme svědčili 15 let založenia Zawožowe. Tyž takie zetkania są nimomiernie ważne, żebyśmy ich skiedzieli na nasze oczekiwania przykładach lat. Związkowy prezydent Köhler ja w swoim czasu upisał jedno ubiedziwanie niemska kraj ideą. Serbia a domowina są się na tym umdzielili, a myśmy się tam z jednym mytom poczyścili. Tute myto je nawiązało na nasze europejskie styki. A za tute jsme se poczyścili a mamy też jeden dokument za to, když se nam przepodał, jedna tafliczka, když pola zakoda Serbskiego domu wise, a jeszcze niż to rozsudne, što ždesate w Budyšinie przewidzi, na Schillerowym zelenišću, když jen ten bučik dozade, že je se při tute składności jedna serbska limpa postawiła, to je tam delikatese se jednej značku oznamenene, że je tu domowina jako dobyczo tuto ubiedziwania tam sadzić dała, a na to dopomniła. To je jedna delna łužiska molaka, na moje za 5 minut je tam je takle na obraz přinesla.